Ka Joint Action Committee Master Roll Workers Union kalarai ban penlong da kejingeki ha ka khandai trek uyayong banwan. Kani karai kawan hadian kejingalang kabalalong hausa sotham auditorium hasilong kabalalong menhaka kanyo trek uleber arajar arpun rio. Kabalashim benta de gispangot kinong tre. Kani karai ban penlong ya kejingeki kadekadak jong kejing sengobitar jong gidkhat jong ka All Meglaya Master Roll Progressive Workers Union Shillong but ka All Jantia Master Roll Workers and Labours Union Jowai. Lor kejing bompatiaw sarkar ya kejing dawa jongki. Kani ke Joint Action Committee kelepen pau kejing sokya bo menteri rangba ke jelau Konrad Kongkal Sangma hadu kini kisngi umpat cim lapai kemat ni ajubat beka memorandum kabel ai kam menchua. Kimat ke bakongsan kebele keren benia ki kintup ya kejing pencong tat kinong tre master roll but casual workers kabelong klem kenu ka jing ajing mentoi kinong tre. Kejing dawa baka sarkar kadai ban pelat nomor dor ya ketulap keberang sakut kebela penlong ya kinong tre ban mat kejing ya kayok kokot. Nalor kani kejingalang kablalong kani kasngi kila penlong ru ya ka peace march ban penpau kejing persya ya ka sarkar. Kani kejingya pat ba kelas dang na State Central Library leng bak All Saints Barik Point Malki bat pengkut biang hau sosotham auditorium. Watla ka samoy trekam jaga Joint Action Committee kan sakutno akalai pui trek uleber ar hajar arpun rio. Penban kinang yalam kila kentu ya bro kinang tre master roll but casual worker ban itali kawai ban pen urlong ya kejing ki haka kendai trek uyayong. Ya kejaka ban penlong yang kejing ki kilaong ban sepentep kam hadian. Dang no ban penjor kejing ki. Kadau palong ba hagine ki benai praduk chief minister ula ong bang ni kendo yang i hori benai Januari. Wong hak patient ngrai mentang ila apado benai Februari mendir. Tiki kam kiba jia menta kalong ba kiba pun ki nong try master roll ki dai ban syong kai interruption snem kira sya syong jubar di department tang naga daw ba chief minister hado menta tre banya kendo na khoding te nata ka daw mat kendo gla don te kene ga dai ka wai ngim ban si ban kendo akane ga meeting te ngiya simi no suro ta jing rai ka rai bangi sim menta nang ne ga long ba ikermen ba langba kan ni meeting Konrad Sangma chief minister jongi un khon na yangi banya khot chaga jingi kara balai ngi ongom ta namar ba khnang banya sai umdai mi ko ayu chief minister bani kendo ini ndai ka daw ko long ba ka tanat trai kam personal ba ka finance ka dai ban mo adon jingi dai pa ro hot ya kerki ong trai master tingi sim ga rai ba lada sngap lada khot ya kara ni hagini gisngi te khandai tarik dirong ni malai April ni sunam ajar rio ngin song kalan mengorno ngin mi no asuro sandan roughly ga jinge kendo jong iman ga district milai kendo kala pan poi apa life how life sanjar tabro ka jalla kila banda na kinang ta ge babon ta minong tre ga dai po PWD road building mechanical maka PHE khandai banai empat yo talo PHE rai banai kirang bon chog di halor kan ni pi gamdai bangi dawa ni ki dawa makam trikam kadon ka RCW duduk ka khandai spa khandai pun rius ne kato ka kam trikam kadon ki vakansi group di post te manha ko ni ki banai beradab magleng kabin ni iba kila pediang government kala pediang ban pentrikam ya kan ni ka RCW baka ong ya ptha ya barro ginong tre gi officers kidon ki vakansi group di post thong shwai ki senior most RCW Rangi siausi berbantip kum onggo PHE. Kabarim tam di department. Rai wairom pad yo arsi. Tegi post di vakan post ki bon. Rangi tip ba ki thong ki officers, ki bhayeng ki officers, ne thong ki minister. Rai kedai hok jong imya.